I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. El punto clave, el punto de ebullición de Atacontu, donde surge todo, todas las ideas, donde desde el dibujo hasta el patronaje de la prenda, la confección, la venta al público, pues es un poco la esencia. Guk beti plantieten du proiektu moduen, gure planteamendu hasieratik da proiektu artistiko bat, da lan artistiko horreri beste irtera bat emotie, gero askanien kaleko jentiek marka bezala ikusten dago, askanien erropak saltzizuz, da badau jenti baloraten dagoena, atxin dagoen lan guztize artistikue, dago alde bat produktu finala ikusten dagoena, da askanien produktu finala arropak diez, guk proiektu moduen plantieten du, kalin alde ikusi marka moduen. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Hasikera baten sortu zen proiektu multidisciplinar bezala, lehenengoko ikuspuntue proiektuna esan zen gure lan grafikuri bisibilidade gisa emotie, da pentsatzen esan duen formato espositibotik formato komerzialau batera saltu emonda, trasladu soportina papeletik textilera inge, bisibilidade gisa esan duena gure lanak. El concepto de Atacontu básicamente es trasladar nuestra obra gráfica, nuestra obra artística, a un soporte textil para darle más visibilidad a la gente, acercarlo más al público. Because I played the fool for you. Because I played the fool for you. Because I played the fool for you. Because I played the fool Atacontu da kostako hitz euskeraz, da Bermion eta Ondarrun aldasan erabiltzen dela, sobre todo Bermion, parece que moduen, koletile bat moduku da. Da gukindu apropiazion, da guretzako marka moduen, inmintza gundiereziz bat despisteteko apurdu jentie, sobre todo kanpoko jentie.